I pozdrav ljudi, ja sam Ranko, danas igramo opet sam, danas smo na serveru Eldorado. Danas ću vam prezentirati posao Vilenjak, znači ovo je najunikatniji posao na Balkan Samp sceni. Sa nama je tu Freddy, vlasnik servera. Pozdrav svima. Ajde krenemo, znači kao na svakom serveru dođete na mjesto gdje uzimate posao, stisnete N. Za ovaj posao morate da imate dozvolu B kategorije i ličnu kartu. Znači ja već to dvoje imam, tačno imam i posao. Dođete ovdje odmah pored uzimate opremu. Kada uzmete opremu, dođete, kucate kosa crta, provjeri ACC. Imate tu, ukucate kod ovaj koji vam piše ovdje, to je piše 7 kod mene sad. I sada ukucate komande. Na komandama imate posao komande i sada prvo kucate ko se crta napravi igračka. Dođete vamo. Uzmi igračku. Sada uzmete igračku, uzeli ste igrač, sada dolazite do ovdje i pritišćete Y. I sada dođete vamo i čekate dok vaša igračka dođe. I kao što vidite, igračka je stigla do mene, sada pritisnete N. Kada pritisnete N, dođete vamo, kucate ostavi poklon. Tako. I sada šta radite? Sada kliknete lijevi klik da pakujete kao, i ovdje imate sa lijeve strane imate tekst stran gdje piše procenat završavanja 20, procenat završavanja 30, procenat završavanja 40. Znači ovo je najunikatniji server na Balkanu, znači bar ja znam da nijedan server nije imao ovakav posao. Znači Freddy, je li imao jedan server? Nije. Znači najunikatniji server, tačnije bit će najunikatniji server, bit će najunikatniji poslove, bit će sve najunikatnije. Tako da vas pozivamo na Open. Open će biti nije još sigurno, znači sve podatke ćete imati u deskripciji videa, tačnije u opisu. Imat ćete IP TeamSpeaka, ovo je samo test server, tako da neće biti. Imat ćete Facebook stranicu, sve ćete imati, imat ćete Facebook vlasnika, Facebook skriptera, sve. Znači sve ćete imati u ovome serveru. Znači kao što vidite, završili smo ovaj posao, sada dođete jednostavno ovamo gdje sam ja ostavio u kutiju. I ostavite jednostavno na klik nekako. I sada idemo na drugi posao. Znači šta se radi na drugom poslu? Trebate doći do kombija. Kucati i opet provjeri ACC 371. Sada kucate opet komande i sada kucate uzmi kutiju igračaka, ali prvo uzmite kombi, sjedite u njega i normalno stavite kreni. I sada dođete do checkpointa da ne trčali ko Rango ludi. Ovako. Jednostavno izađete i kucate uzmi kutiju igračaka. Ovako. I sad dođete jednostavno pred kamion sa zada i kliknete Y. Trebate 3 kutije da uzmete i da ju ubacite u kombi. Ja sam bacio još 2, idemo još jedna, treća. Tako sada idemo u kombi i idemo do toga mjesta gdje trebamo da stignemo. Krenimo. I'm
ljudi, evo kao što vidite, uskoro se približavam prema kući. Šta radimo? Jednostavno priđete ili ostavite na putu, priđete kepaku, stisnete slavenu, uzmete kutiju i dođete na vrata, jedno izbacite. I sada idemo do još jedne kuće da istovarimo to. Inače ja sam već za jedno izbacio, pa sam moramo prekinuti da snimam. Evo, i ovo je zadnja kuća. Ovako jednostavno sad dođemo ovdje opet na kepak, slava N. I jednostavno postavimo kutiju. I sada idemo nazad do naše baze od posle, tako da krenemo. From beneath the sand, please don't take me. I evo ga ljudi, približavamo se našoj bazi posla, tako da jednostavno priđete u bazu, uđete u bazu i parkirate se sa kamionom u crveni checkpoint. I to bilo to što se tiče ovog posla, znači vidimo se na Openu Eldorado roleplay servera, to bilo tamo negdje u januaru, znači čak možda i decembra, to još ništa nije sigurno, tako da se vidimo na Openu, sve ćete podatke imati u opisu, vidimo se u idućem klipu.